Lam chiều hà mò lung mali pho sin nan kut kanin khai than ha thong hi ko la li sik par ni thai kwa jiang lai thong chim na kan dak thok chang lai mangun thabo ka si Salam le ti dim peng in Russia mi kumo pa cheu khachu si ai tlam thin lo ruang a annun na aliam chian ram salam le ti dim peng ka dau na ruang a ahim na mun kol in Russia mi na chung in kumo pa cheu khachu an dam lo cha a si ai in an thopol ko na lo ruang a dun nak lem mi an tia to chung thong la na shampi ni an chim salam le ti dim peng chung ka dau na ruang a ramlak a zam in ador min halak a kumupa minungkul shong anital I andam lo cha a si ai in an thobul khon halo ruang a cheukhat chu annun na aliam tia anchim raja bob chan tu hani chun November ne hesori ni zong a falam peng ramlak mun pakhat a rachel in adormi kumsomruk paruk pa pakhat azo I si ai thobul man lo in annun na aliam anzot a chun cycle in kalelei a ankalpi ha I ahnat ngai cha a lampi a athi mi an tlom ti lo dia an chim chuban tuk thiam in giving praying ka do na ruang a Marshall in ador mi kumsum ka panthi ka pakhat song si ai thobul kho lo rong a November nil he sori ni a anun nga kaliam dia thei si kumu pa papanthi anun nga aliam tidim lai mi pakhat hi chu kali I Marshall in ador leo a anun nga aliam I November nil he ri ni a Dowin chang a an vui tia tol chung thong lang nak shampi ni an chim alwan chia October sa chung zonga khan falam le te dim peng in Rachel mi kumupa pathum chu an zo I si ai in an khabul kho na lo ruang a an nun na aliam tia bom chan tu na ni an chim falam le te dim peng a tol chung shan thai pun ha le SSR Shankar ka dau na ruang a lungpi lungbang var valung parte Theizang walpi le tangin ko hatal in khote cheu khat in to chungmi thongkul le ralan shel I si ai tamthil lo rong a tun nak liam mi an tlom ti lo chupin a phachang chiti le chite ti bantuk zong zoral in bomchen and herkong bomchan tu hani chun an chim chap le kopi a SCC kutang tuan khwaboi pakhat namte in an so tha sagai ram chen kali kopi angte sasang a khusami SCC shang kutang tuan khwaboi pakhat chu November nil he ruk zana khan zudor a namte in an so I makhate a athi tia tol chungmi ni an chim kale tol chungmi pakhat ni sikwal na kachuak I abatang tak halio a namte in an lakso cha a makhate a athi khwaboi atun na kasamngai chang tondeu a chun in hmai zong a dulom na andak lang karbal haliam chia kumzong a voihi tiang bal arak tong bal mi zong asi tia achim tha tong mi khwaboi chu utan the kumsomruk pathum asi ante sasang jodor a hlachua in onaw loading in achim haliau a beal na kachuak I jodor chung ve mi pakhat ni namte in asotha tia tol chung mi cheu khat ni an chem ve utan the chu SSC shang he tangti in angte sa sang tol chung mi ha chu sham sham in tangka halle minau na sham sham in SSC shang a luding in min cha jel la tu zong asi kong thai si SSC kutang meditation kai popol le Assam Rifle kar a ka dau na achuak sagai ram than tamu peng chak lai India Myanmar ramri a SSC shang kutang meditation kai popol People Liberation Army PLA le Assam Rifle chu alwan chia November ni phenga a khan voihi tiang anika tia tol chungmi ni anchim thonghi kulali November ni phenga jinglei sang a minta khwa shambun SSC shang kutang Meiteral ka pathum India ramlei a azami ha chu meite shamtai phuni thaiding in andoi ha I ramrilon in India ram anlu ruang a kamti kar ka dau na kachua hi asi tia anchim ramri a aummi pakhat ni chun ka dau nak chu jinglei a voikhat zanlei sang a voikhati in kamhi kar ka dau na voihi tiang achuak jinglei ka dau na ka Assam Rifle pan hi hliaman tor I pakhat chu aliang a an hliam
adang pakhat chu a phei a an hliam zan lei sang ka deuh na ka chun meite ral ka pali an thi ti in an chim Assam Rifle lei ni ral ka pakhat atang a an khen I a thi ti in kan thei tia zalin a achim atu bantuk in company kar ka deuh na ka chuak mi ruang a member azam ha chu Assam Rifle ni him nak mun a an thil kam tar ma I an phone zong hum him nak cha ati in an film piak chung ha zar khat chung zan a chuk loading in nolan chua tia member azam ha he ne niam in aum mi pakhat ni achim tamu peng min ta khwa le chompin ta khwa a SSural Shang le an kut tang pyu so thi SNA naga shamtlai phu le mete shamtlai phu PLA pol hun an khwar I mete ral kapol chu India lei a zam in Assam Rifles sin a ane ablang mang tia tol chung mi na sin in thai si Mandia e shway tu pongta chun chu telegram chawza ni an tlai sharampul la shokopi in nu lei pil chanding in adu lau mi kokan ral ka MNDA e shway tu pongta chun chu telegram chawza ni an tlai I an shan pia lau than na shan tlai phun ha le kokan ral ka MNDA e he ne nyam in awum ni an chim kokan ral ka MNDA e shway tu pongta chun chu teluk ram chawza ni an ma teluk palai pol he tomdarua nga kanyai lai ti in an som I alwan sia October kachunga khan teluk ram guna ram pul a an daklai I an thati lo tia thei si teluk chawza ni MNGA e tel in teluk ram ri I tlang chung sham tai phun ha chu pe kai in SSural shang downloading in le NUG chawza he ani pe kai na khading in an pian ha Putin a lai to kupi zong SSural phang kuti nan pe thalo a chun khongta chin shrei mi MNDA e ral ka pol an chi kan hi di lai ti in an chi phei kha dia thai si kopi la ka dau na ka SCC kulanga an tlai na I sham nam tam ngai an lak sagai ram chan pale kopi la ka dau na ka SCC shang kulanga an tlai na I mai thal tam ngai zong an lak pale kopi an lak ko na in SCC shang ni faltuk nak van long in an bom ha ruang a Lawson nak shamtai pun huan pil chan tia Burmese National Revolutionary Army BNRA ni an khan thonghi kulali November ni hai khal ziu swimia lam pali la chiot luk in pali kopi la ka dau na an thok I swimia lam somni re thuk chung arang hu a pali kopi SSural shang sakhan anu big tang mi peng uzung le palik sakhan chu Lawson nak shamtai pun ha ni an hum hak I pali kopi zong al na khu chang na in SSural shang ni ral tung nak van long in goizai mazet an bom ha cha a pezul in an hum ha khori lo tia thai si SSural shang kutang nama kha Tada U Air Force, Shante Air Force, Magwe Khala Khanani Ratuk Nakvan Long in, Voisom Sari Ling an Kabok Naruang A, SSural Shang ni Pale Kopi an Lako Chan, Kadok Nakchan Chung A, BNRA Shamtai Pu in, Minung Palruk an Nunak Aliam I, Midang Pashani Kliamantuar, Jizat A Shamtai Pu in Pakhat Anunak Aliam, Pale Kopi la Kadok Naka, Dautan Nak Shamtai Tang Tipu ni, SSural Shang lei kulanga an tlai na I an shan na dia BNRA ni an lang ter chupin a SSural Shang sin in MA1 zun nga MA2 zun ti MA3 MA4 zun khat G3 zun ruk G4 zun ni pistol MA5 zun khat M9 bom lungsom ruk kuche bom lung ni le sham nam dang tam ngai zong an lak tia thai si ka dok na ka BNRA Generation Z Army GZA Southern YSO SYSO le Chim Brotherhood CB Antangti Chiram Chaklay le Thanglay a Kalpi Choma mi Chim Brotherhood Operation Zong a BNRA le GZA Ralkap Anital Vekong Burmese National Revolutionary Army BNRA ni Anthanmi a Anlangte Chacho kopi in shamnam pol he azam mi SSC panhi chu paka pha ni an kol pha I singlai nga ve an pek na magweram than ni chacho kopi in SSC ral shang panhi chu shamnam pol he an zam cha a chacho peng paka pha ni an kol pha I singlai nga ve laksong an pek na kong thai si alon cha November len he ruk chu semia lam panhi thoka khan chacho kopi a melorel nak to mi pol him nak lak pek tu tha
Halaya Zanhi Songa Sauri Battalion in SSURAL Shrang Ko Ule, Halaya Zanhi Songa Riat Battalion in SSURAL Shrang Soli Angsu and Shemnam Iput in Azamsa A, Yesacho Peng Paka Pani and Golha November Nilay Sauri Chun A, Yesacho Peng Punha Pakat A and Punha Kop, Yesacho Peng Paka Pa in Drobaway to Pakat ni Achim, Azami SSURAL Shrang Patini Chun, MA1 Meithal Zun ni Kwan bom pakwale 5.56 kwan fang zali song nga chu paka pasin a an api minong pakhat a singhei nga ve laksong ang pe phakin a chate in an zau khan na kong isa cho peng paka pha ni an lang tar chi ko khan ko pi a SSC ni boman thak I thanthi hak chali anu dal in tol chungmi pathum nun na aliam sharam ko chak lai ko khan ko pi a SSC ral shang ni zantim a ra tung na walong in boman thak I thanthi hak chali shu tu anu dal in tol chungmi pathum anu na aliam tia tol chungmi ni anchim thonghi ko lali November ni lai sauri zantim chimya lam lekhat le somni nga tuk a ko khan ko pi number pathum sangli number police sang aton ngak mowe holle KK guest house hotel karkung taluk papi chat biak pong tol sumi ha nak in a SSRL sang ni nga tung na walong in goman thak I kan hing hak chia le shing tu anu tal im tol sumi pathum anu na kaliam I minung pasani hliam han tuar tia thai si nufa na panhi le kumo pa pakhat nun na kaliam I minung pasani hliam ha antuar Thiam ma tor mi la fa mi nung pasaw hi an thiam ma apa ya ko kain to chung mi ni an chim te kan ko pong ka daw na ka SSC full song an thi magweram ten chau peng se kan ko pong a talam sel mi SSC al strong full bong puan po in ang ka I ka full song an thi ya chau peng pa ka pha in no ngei tu UC ni a chim alwan cha November ni hei thum jing swimia lam poria tuk a Chao Peng se kan khopong I Chao Guerrilla Force CGF le Chao Township People Defense Force tang ti phunha ni chan kar lak chung umhunan khor na khan lei a talam sial mi SSRL shang tha jang somre shong chu bongpon ho in an ka na cha a SSRL shang lei in kul shong an thi I minung som thin shong ni hliaman tuar tia thai si chau kopi in kal sakhan ka dau ding a ang dak chok lai ti thong chu an han kan in kan thei cha a Sekhan chung le a keng kap a bom kan han I kan puan hon ha cha a thi ni le tempu ni an kam hi a si chun hu a ka do nga pe zul lo in kan ka lak chung hu kan til ta ha pia chau peng PDF in no ngei tu UC ni chun a chim do than na sham kai pun ha ni an sakhan an chwata hu a SSRL shampol chu se kan khwa keng kap a pe zul in hun an khor I Kang ti phun ha ni chun somrek shamwan in November ni haili zane swimia lam pali thuk a an ka than ha cha a SSRL shang lei thimi le thiampu anum na in ZZ an city chu fyangte in the sori lo tia tol chungmi ni an chimbe kadau na chu chau guerrilla force CGF le chau township people defense force tang ti phun ha ni an kalpi ni si Epeng a civil thom shuk in hatlai na tua tu SSC pakhat an tlai moram pu yepeng chung a khamaya zathum somni thum battalion in SSC ral shang pakhat chu civil thom shuk in hatlai na atwaliaw a an tlai kong evolution pa pu in tongwai tu pakhat ni achim komni kulali November ni hesari a yepeng ayu tawlampi a ummi SSC ral shang I khamaya zathum somni thum battalion pong Harriet chin nak dum pakhat a civil thom shuk in deadline nak tu atu SSRL shang pakhat a phanti in thongan thecha a yebalu shamtai puni anvakal no I an tlai tia thai si kan tlai mi SSRL shang pakhat chu chuka hun ma a chun thongpe tu dalana 20 in khong kan thecha a kan vakal no I kan tlai ti a si Harriet dum ha tu bantuk in aum tau I Yusotisin a thonga pe ton ha halka pungin te in dan tat nga kan tua lai tia evolution type fu in rongongai tu pakhat ni achim len a nin hi chunglong a memoram ni kulal ru kan tlai khi ha thong hi kulal li November ni he ru kulil he sorry nin hi chunglong a Thailand ram ri long in punging lo in alut mi
Myanmar ram mi kularu chu Thailand ram trombongwei tu pha ni ang tlai pha tia Thailand shambun ren tron pha zo khan tu ku ni November ni heriat anchim November ni hesori ni Malaysia ram kalati mi ramrilon in Thailand ram chung arakut mi Myanmar ram mi heriat chu Thailand ram trombongwei tu pha ni ang tlai pha tia Thailand Joint Action Committee for Burmese People Affairs JCBA Chairman Umocho ni achim November ni history ni akan Thailand ram chakpen kom in Malaysia ram ram dilon in lugati mi Myanmar ram ni papalhay ti nupali le hakcha pathi in andi lak minong heriat su Thailand ram no ngay tu thani antek sa tia si November ni head so Thailand Myanmar pe kay na kay don in mi so coffee arakut mi moto kaghered ngay kang Myanmar ram ipaviat antek sa tia Thailand shambun rin tuan pa zo kan pupuni chun ang lakfer program siyang pakhat namse in ithanon na kachok I minung paviat an chi minung baisawi liaman tuar teluk ni chwale maram siyang in pakhat kapong namte in ithanon na kachok I minung paviat an chi chupin minung baisawi ni liamhan tuar kong Trombong way tunhani anchim namte in ithanon na kong he petrai in uzi using art and craft vocational and technical college kumpule kum khata simi papa khachu tombang wai tu palik ni antlai thanon nak chu za swimil lam paruk la cheu thluk chua hi asi tia palik ni anchim lei atong mi pa chu thonghi kulali kum chunga hin thanon nak achua nak siang in adi mi asi I chamim poi aphit mi ama ka che tu ruang diploma anga kholo I along fin lo ruang atu bantuk in thanon nak piang atu ati asi tia balik ni chun anchim Tuzin ka thongchim nak chu ma bial in kan doctor ri lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lakchung kanilom tu lungmali post Facebook like follow le YouTube channel subscribe or kan to pek ding in kanin som